chiamka. And kwa siafu amudi amono mote guy buti NPP mu na mo ma je say mudi NPP beba from no ebebo mo amu tiri so no mapampa so nyame na be chiamka asiafu Mame ma akwaba emfa umbra Ghana TV GH so wo frame adwoa searching ebusuafo emba ya omo ekase ewo NPP party ni mu na ende omo atutu bi amane Honorable Stephen Amoah a oye inshaye so MP dodo na efren sticker na NPP fo omo nsem omo ka cheni na so omo mpensem hu ebi mo se niti se kube bi se niti sa ahwe a ene chese atedi omo de amane asem keso akra edenti na akofa we na ba Honorable sticker yes Stephen Amoah e kire se Dr. Bawumia ye Muslim in internal elections no ba beko e yo mo flag bearer me chere NPP no e mo nto aba no emfema no na ensem we beto odwa na NPP fo zahe ne ya sticker jina nchen na yembra indi se muhu keka kwasasa me nchen ye se ye ni abre papa na ebusuafo ansa na me de ensem a NPP fo ni bi aka ede akere eye Honorable Stephen Amoah adodo na efren sticker ebebro no menka asemwe kakra kamia koye se NPP supporters ni bi anase NPP members ni bi omo MP party ni ye omo ana omo pese omo go NPP party no and it's very sad very sad nanka eba ne sen ena mo ankasa internal election a mo ba beko eyi mo flag bearer a mo se mo pese 2028 moje akonwa no efri NDC party din same ti mo kwakọ yikendifo no mo say akendifo no na ensema ekoso internet ne so titru pa ene eye TikTok Honorable Kennedy Akompre Japan ne supporters ne camp ena eye former vice president Dr. Bawumia so ne camp mo enye no eni yenya titru pa eye Honorable Kennedy Akompre Japan ne camp ne supporters no ye beka ne se ne yese Honorable Ken ne camp no almost started e internet no so ye to aba ni wie pe and almost started ya till date. I am telling you internet no so ye diagro so de bia ye to 2024 aba ni wie pe and Honorable Ken ne supporters started sa eniama we and na didi na vice president Dr. Bawumia ne camp so omo ntina wo no mo say omo candidate no omo so e kantai na NPP fo mpanifo se saade a omo ye no mo enko yi leader ne ntem se na ebe ya ensem we asu betwa na Honorable Ken the camp no mo hadwe papa ye na mpese ne bisa se aho mo kwoto aba ne wie na se Honorable Ken the compare kwa Japan enwinia na se empo se Dr. Bawumia ne supporters no mo akoma to mo yem no mo kaso mo nyina e ka bom no mo aye campaigner e den sem no mbeka afa eye candidate no mo present no mo ache Ghana fo de mo chire nsem amo kiki and I said Dr. Bawumia crowded Dr. Bawumia personal no no nya asemu but say 2028 after 2024 about to year 2 economy nintin na we lose e say obachi dollar went me ache ndo nsem amo kiki mo be si den second na koma ne supporters akoma to mo yem na so mo ka so mo ye campaign mo be si den agada mo ho ye campaign dia ma Dr. Bawumia internal election inti muti menka say oh ye Honorable Ken obetini we obetini abi adwuma Honorable Ken o ka oye what is o sika sisi e kra o hwa o companies enkrofo ye adwuma o factories enkrofo ye adwuma inti mutu aba ne ma no obetini aboa Ghana for Dr. Bawumia 22 friends abra NPP court ono no ka ema NPP a we di NPP atia o ya ade mo yento aba ma muti menfa we nya campaign ena ka Japan se oba ne ha Kennedy say na mo play video say we internet ne so Dr. Bawumia ye say internal election na say mo wie na mo present mo candidate na mo pese me kwota ba mo candidate no ena mo boa ntin se mo na mo do internet ne so mo twa so titru pa Honorable Ken the camp no because the Honorable Ken the camp no ye en sem fata also Dr. Bawumia ne camp so ye bi but in some Dr. Bawumia ne camp no catch Honorable Ken no wo fem kakra na dia Honorable Ken ne camp no ye no boy bia menim na me upload ne video internet use na menim se san no se zi what years na de o chere no Honorable Ken ne camp no mo behave it is NDC for seriously omo behave it is NDC for omo so mai na it is NDC for pepepe dia mo ye na enye
Answer 2028. Mbana so wi eni nkuko mbedi cross 2024 de do. It is a man and be aka eden a show no sticker. Pitini be ya isa mu keka be kan. Sika. What is saying? Ose Maud Bawumia yeden. Oye Muslim. Ntibo ma Muslim be di ade Ghana. Na wa wo hwe papa yi a ye fe na Alhaji Maud Bawumia hwe na brabo. Said you wo si ye kam ne na kasa. Bible say odum ahobrase fo na hantan fo do si won kwan. Said the papa ya ahobrase sitie. How I will see your job baby obedru bi otini ni pa nyina atena somdwe said the Bible kan ye no. Na wo de asimasi nso gina ho a. Mi ba cham busa say asimasi asole be no ko Ghana. Wotena ni TV station wo gu asole ahodo. Si wono kwa ne ti wono kwa na ka no kwanti yenya no mani ngu Ghana asole nyina. Ma wo de ayi NPP co opposition wo wie na mo sa te wo bobu trisu no mapampa so bana say eye samila ni Kubo Bawumia na ma mo co opposition. Na wo sa sika o se ho anwani no. Adwuma ye de wo koto ano no 2060 to 2025 abrobo funa wo boye. Obi pa adwuma je se wo gisika gu botom. Mon kwasiafo se ya na mo go MPP na mo MPP co opposition. Why are we triso asoroboa? Wo jina wo be kan kwasi asema ba na be ka bi mien kwa ase. E friend say Muslim. Muslim na ye ho ani sa no. Wo hwe Maud Bawumia ni suban be na ni Muslim. Wo che Kristo ni wo che Pope. Ni suban. Se ye di Kristo na kwakwodi ade de anya nka ba ayi de moma ni nyina nchen. Moma sema simpe ba bi ntia bi ko Canada Japan abrabo ni su. Bible say mo hwe mi nsiam na medwo no ono onjo. Wo hwe Bawumia ne Canada ho na edwo. Ai wo di Kristo suban ko ekototo ho. Mo pem ba bi ntina. Ene Canada hu se opadi de nto di nyame wo di Kristo ene akokopa di die. Ana otena Ghana tena radio station TV station ogu asole nyina wo Ghana no. Ayisa Ghana fo asofofo a wo mu de sika nti wo mu sum sika gya nyame no ebi on wura befi na anka Canada asole be dan na obewura mu saa no agese oyonko a ono so wo nyina no o hyi no nyame hu mo bosa mu evil things na mo de TMPP mu na moya ma MPP for your position wo jani TV station no panu na wi a no obru ni trisu na pampa so asofo trisu buna e kan sama kese agi akra no ye to di fo a wantie no wo de MPP ba opposition wi abu wi mo sada ne mani akwakoda ne Bawumia so na me ntwia mo ka akwa siafo a mo de mo no mo te guy mo te MPP mu na mo e ma de say mo de MPP beba fom no e be bo mo amu trisu no mapampa so nya me ne be twia mo ka asiafo yanko bi o si Ghana eye Christopher man enti entu aba man kramani na wo kwa asole be na wo kwa na wo ni papa mu ni wo wonti o na wo de wanu abesi Dr. Maud Bawumia wo so ye nkramani wo ye nipa yi mu fo pa wo uti kono sa be wo ye yi mu fo sika wo ahu me say sa ensem hunu no a wo kan wo candidate na wo de ne ba no se wunya asem papa bi anka mfa ne ho na wo se wo de Dr. Maud Bawumia be ye twia pia ma wo se anopawia ne anwumela ene yesu ye be twa dapa anopa ne anwumele adai di wo candidate ne ho nkomo na ne ho won nkomo kade wo bo betimi aye aboa NPP party amana so Ghana fo so Nemunya say mama na ye personal attack no kwakware Christopher etuma Dr. Maud Bawumia wo krom ha muamu ni munsam a mo kagu tokrom ene nkrofo ene ma Dr. Maud Bawumia entimi amapawa mo me say manu mo sembe yi mapie 1111 na nyame ya dom na say delegates hu ye mobo edi akwanya ne ma Dr. Maud Bawumia na Ghana fo so etie yesufre e ma ne betina akwanya ne mu a eni ebehu ya dofo ne ya tamfo na sansem funse wawanum ena na wudidi na chia ya otipase sekube edi na chia wo famfuli Dr. Maud Bawumia na wodi e ka hye kodumesum nto dawo enya wadwi se bia fiwei anasa de ebei ubakwa parliament bio na ye wani suade hu sa stika
ubekwa parliament biemu dia ene ebo aboso ankasa na jagu uchemwo yebe ma ubi Amoah hwia papa wo sika yebe ma ubi ahwia mo hu se bon ana se hwam se wo keka nsemfo akire nipa wo krom ha ene wo akwagyina simpie so yese NPP fo ya kan party sao ya kan party ene eduru wonu mu ama mu kwasire se mo kwa akoye campaign wate ma wuti passe no fa nduru sirem ho se delegate na sirem no omuma wo candidate no opportunity no medi NPP so enwan pepo macha wo me DM wo se minyai steka enasi wo so ne na ye video 100 na ama wo metwa mutu de baitie na se wa no papa ni nyina his excellency Dr. Bawumia onye bi chen na se o constituency wo no kura no moto presidential no kura eja wo ho na wo se nyinam etutu ayampia yi wo hu ahia wo sa man we wo wa ya hu se akura bone na wo ti kan sema emfata said ya wo ya wo constituency ni like father last sign send ye de wudi nanim no elusu ni seat ni ma NDC ni no koji elusu seat ni ma NDC ni faaye no na wo so no wote ha eja Ashanti region na abo wa chidom